oras kali-kali lagi ledak kami sonari ba baru mulak kami jarak atas songonom posisi ni ladang nami alilinga dang sinun alida ko ladang nami nan adang do sableson ladang ni udah nami do udah siap udan may mana tarida huta batu sandiri sada nama gereja GKLI na dong di huta batu sandiri sadon. Jadi molo hutan nami tong agak tudulu kaddo. Oras to, baju pamila dong. Terus lupa mas unul do. Buat aman ya. Oke, itu yang sama ya ini. Bajo. Oma ini mulau tularang ni di hutan nami. Oh, bukit dulu awak ngape? Na baru mulai jalan hari. Oh, isiro ngamu. Ala, edamu. Benda libur-liburan nih. Oke. Semangat lah. Jadi sambil membuat makaligarang matok kami juga teh. Sarungan non alangun. Bolohan no di bulan nutubinan non anak ini abang siak kangen. Lagi merbabo sayur kol kakak buru hobi sian si borong-borong jadi bulu abangi lagi manemprok doisan mak lagi manemprok